iti masakbayan. Sakripisyo. Madam Pasita, mabalin ka di asika ti mangsalda iti dagaken balay mi. Anya? Ne, apa yan, Salome? Anya ti mapampanunot mo? Apa nga isaldam matan ti dagakan palayo? Diyak kumakayat nga aramidan ti kastoy, madam. Ngam kayat ko lang amin unay a makalpas iti panag-adal ti anak ko. Uray agpatinggalaang iti fourth year high school. Nga mapay amasapol nga isaldam ti sanikwayo. Nang runa ti balayo. Sa dino nga ti pagnaudan yun bilang. Dakkel ngamin agatad ti kasapulan ti anak ko, madam. Ijay sentro ti kayat na pagtuluyan. Agkasera, gaputa adayo matunay dito lugar tayo. Numinalam nga agawid. Salome, kayat ka atulungan. Mabalin ko matkat di asaldaan ti dagakan balayo. Ngam, kasanunton, sa dino ti pagyanam. Siyaktun ti mga ramid iti pamuspusan. Tapno adda pagyanak, madam. Pangaasim ko ma, tapat ganak iti dayto akid-kidawaken ka. Uray inutag nga isubli ti kwarta apang isaldaak. Patsak nga igaedan ti anak ko ti agadal. Bareng makalpas tumet laeng, aging ga iti kolehyo. Unay kan, Salome, hading ko. Naluk ng unay ngamin ti pusom iti dayjeng anak mo. Insaldam kit din ti kakaisuna sa nikwayo iti day di asawam. Apay, panagkunam ka day, kat igad ni Gabriel ti panagadal na. Hawan, ay. Agtaler ka kiti anak ko, manong. Nagkarikanyak sakbay anapan iti sentro. Igaed na kanu ti agadal, gaputa maasyanan kanya. Ay, jak amaw. Ngam saan akasta ti marikriknak. Amangan kid din wag bulbulak-bula ang dayjay nga ubeng. Isu akayat na ijay. Ikan tayo kumay ti gundaway ni Gabriel, manong. Ang mga nupod nung agbalbaliwan. Barang igaed na batan ti agadal. Ano sandak kumapayla ang akabalay. Uray, kuskus sila panak ni ipagdalhin. Nagmayat gayam ti kastoy abiyag, Daniel. Nagmayat ti aginom iti adong arak. Wen Gabriel, mga yabak pa iti babae ta table ta. Masapol nga damat ka table ta dito ya. Sige, mangyap ka. Ado ti kwartak. Siyak ti makamu. Rumbang lang nga. Naglagi pa, akinaduaan ka lang dito yung sentro. Wen, di kagdanag. Enjoy life lata. Manumot na bulan, sipod na panagadal ni Gabriel nga anak mo ijay sentro, Mari Salome. Si marungkar ka din kan ka. Saan pa'y nga rodmare? Kailiw kumutan ti anak ko. Awan mo't ngamin kwartak amapan mang sarungkar kan kuana. Kasano nga, men? It-itad mo amin latan ti sapul mo iti anak mo. E dito tagista impabalon mo amin ti kwarta anang isalda am iti dagakan balayaw. Agkaraawag mo't ngamin nga awanon usaran na. Nagngingi na kano ngamin unay dagiti magatang ijay. Masapul amaamwam mo tipod no akasasad na ijay, Mare eh. Pasensya ka na. Ngam, atapag aluklukon na kan ti anak mo. Ha? Imposible na ibus ng ti kwarta no awan sa balay nga aramidan na. Umay kan, Daniel. Aginom tamanan. Ado ti anak kan pulutan aginatang ko. Ay wala, Gabriel. Nagmayatan ti kastoy. Apag-ring talayang. Aginom ka nagpulutan tamanan. Isungaro na bumangon kanitan. Aginom ko nagpulutan tamanan. Abay, ado ka di pa ti kwartam? Apay nagadulat ta tikat gatang mga bastota. Medyo pasitan. Ang awagak tumanan ni nanang tay bagak nga ado dagiti ka sa pulak. Ibagak nga ado dagiti ipagpagatang da iti pagadalan kang paili. Nalaing ka talaga dumiskarte, Gabriel. Saludo akin ka. Gusto ditan, oh my God. Agur-urayan ti isyat ta.
Apay nga ay Salome ading ko. Di na kamatla malagi pan asarong karan ti anak mo. Nalabit ama kumikom laang manong. Ngam kanayon mo't kit di nga awagan nak. Di mo kaluban ti mading aramiden ti anak mo. Manong Sandro, Amok mat kay. Awagan na kalaang ti anak mo no agipawit ka iti kwarta. Saan ka de? ado lang amin kano ti masapul da iji pagadalan da manong. Ay na, ngam panunutem kumamat Nagdakal ti impawit mo a kwarta kan kuana. Naibusan na dagaws. Awan pahin mabatbati kan ka. Ultimo sweldo, ipatulod mo amin kan kuana. Naimbag to na danon kayo dito'y balay da tata Sandro, Nana Salome. Ada na patig nga ibagak. Anya ka di day Tricia, balasang ko. Kwa nga min, Nana. Diyak amo no kasano nga ibagak kada kayo daytoy. Sigurado nga min na masakitan kayo. Anya nga min day taya. Sige, ibagamlat ta, balasang ko. Ada nga min na amuak. May papan ka ni Gabriel, Nana. Naibaga ni Ma'am Lani kanya kay di kalman. Iso ko makanuti umay mangibaga kada kayo. Nga makumikom kano nga min. Anya ka di day ta. Ibagam ko man. Madanagan akon. Gaputa mga no maipapan iti anak ko ti kayat mo nga ibaga. Pasensya kayo, Nana. Ngam talaga amay papan ka ni Gabriel ti kayat ko nga ibaga. Masapul ama amuan niyo. Asaan apod no nga agad adal ija sentro. Agbulbulakbol kan agin enjoy dalaang ka ni Daniel. Anya, ang kasano ana amuam day tabalasang ko. Linuko na kadimanan ti anak ko. Kasano ana amuan nyo asaan gaya mga agad-adal ti anak ko, madam? Ijay pagadalan ijay sentro tinakapasamakan na. Nalagip ko akinita tinagan ni Gabriel ijay. Ngam nakla atak. Gaputaawan nakalista ag Gabriel Morales ijay. Una yun no kasta. Linuko naklagayam ti anak ko. Tinasayaat, personal amapan kayo ijay. Manang Salome, panagnagan nyo ti amin. Anya ti amoyo. Amangan mo't no iti private school ti ayan na nga agad-adan. Ay, jackpot yun day ta, madam. Ijay National High School ti kunana nag-enrollan na. Kat no awan gayam nagan na ijay. Nalabit asan apod no nga agad-adal ti anak ko, Madam Lani. Una yan no bilang rinukunak manan ti anak ko. Sapayin salda kon ti kakaisuna sa ni Kwame. Kasano pa'y amabawik day jay. Husto day ta na panagsangsangit mo, Mari Salome. Panagnakampay no pudno tinaamuam. Mapantay jay syudad, kat kasaritam ti anak mo. Ay, kaslag kapsutak iti kas di na amuak, Mari. Diyak ni namnama kabaalan nakmanan alukwan ni Gabriel. Ay, masyanak matkan ka, Mare. Ngam awan mo't maramidak. Apay mo't nga minakas jay ti naramid ti anak mo. Awan amo ka nagkuranga kiti anak ko. Ngam apay ang nagbali na sukir. Kanatangkan ti ulo na. Daniel! Daniel! Sa dino ti ayan mo? Pwede ka sumungbat! Diyos ka. Apay nga awan ni Daniel ito daw me. Napanan na nga ta. Awan mo talaga iti kawas na. Pinanawan na ka din. Sapay awan ng kwartak. Adda na ibati asurat iti lamisan. Basag man. Pasensya kan. Ngayon pimanawa kundita. Nalabit ang nakaawid akton iti balay mi apaman amabasam ti surat ko. Amok anaibusen ti kwartam. Jak gayam kabaalan ti agbyag asisyak. Kasapulak gayam ti pamilyak.
Adakan kan no anya ti aramidem. Pay nga itapay ang pinanawanak ni Daniel. Sino pa'y ti kadwak? Awanan kwartak. Ultimo pagplitik nga agawid katawan. Anya nga ti aramidak itan. Pakawanan dak nanang. No nagulbudak kada kayo. Sana po no nagadalak. Apa yan naramid mo ti kastoy kanya, Gabriel? Amom ka di adara kan lingat mi iti day di amam ti pinagpuunan mi. Tapno magatang mi ti daga kan balay tayo. Gamgaputa nagkari ka nga igaad mo ti agadal. Ingkedemak nga insalda. Kasano pa ita mapasubli ta dayjay? Kasano? Agbabawi ha. Gapo itikas dyan nga naramid ko nanang. Ngami karik. Bumawi hak nanang. Ikandak iti mo di agundaway. Siyak to timang saka iti naisalda sa ni kwa tayo. Tsaka mo, Gabriel. Gamawanan maramidak. Panagkunakat na ipaay ko aminen. Makaamu ka noon niya ti kayat mo nga aramiden. Total, natangkan ba't lang ti ulong. Pakawanan dak ko mananang. Ulitak. Ikandak pa iti maudi agundaway. Agadala ko na talaga. Tap na mapasublik to ti balay kang daga tayo. Diyak amo ti sawak ita. Ala, ingkay sagada amin ang dagiti gamit mo. Tagawid tan. Awanan pagbayad ko dito'y kaseram. Ay na, kung natopay kag. Lino ko nakalaang ti awanan bain nga anak mo. Ay na, no siya klaang ti amana, dinusak ko man. Nagsakit man. Tsak amuno niya launay ti pagkaskas jayan na. Ngambay amon, saan mo nadangran? Total, awan mo't laang ang dengdenggan na. Makaamon itibiyag na. Ne, anya ti kayat mo asawan? Makaamon itibiyag na. Gaputa saan kun apagadalan. Amangan no ibagbagam manan ti kasta. Ngam itad muntuman amin ang abirok mo kan kuana. Saan itan manong? Makamon itibiyag na. Gaputawan mo't ipang pangag na apulos. Naimbag abigat mo, Madam Lani. Mabalin ka ding agsarita ta. Ha? Sika ka di dayta, Gabriel? Nagkutong kan ngimisit kamatan. Wan ma'am. Nagtrabaho ak ngamin iji garden. Kabayatan asa anak pa yan naka-enroll. Kayat mo asawan? Agadal ka manan? No, mabalin ma'am. Mabalin Apay kit din asaan? Agenrol kan, gaputa brigadan itaalawas. Sigurado, maragsakan ni nanang mo numaamuan na dayta. Sapay la ko mataagtalat ni nanang kanyak, ma'am. Ngamin, napasakitak iti husto iti kalabas. Basta agadal ka anaimbag. Ipakitam kan ko na anagbalbaliw kan. Wan ma'am. Ket no, adan to pan na kay karik. Agpaayak, kas libraryan iti pagadalan. Tapno adanayon ti allowance ko. Nasaya at dayta akapanunutam. Ngamno itang, agenrol kapay. Ingka itan, gaputa ang mga numaawanan ka iti islat. Wan ma'am. Ket agyaman akmanan iti panagtalakyo kanyak. Pudno nga agad adalak, Uncle. Narabyanak. Tanapa anak pa'y ngamin iti ayan ti may sa sideline ko. Naimbaglaan na yun ti allowance ko ti masweldok. Kasta. Manong nga tamat abulan ang maanusam ti agpamarang, Gabriel. Sana nga agpampamarang, Uncle. Maawatan kayo no awanan panagtalakyo kanyak. Dahito na ti may bagak. Ikarkarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Kanikarkarigatak ang mabawi ti sanikwami nga naisalda ni nanang. Kahit sapay la kuma, tamatong palmunto na ita. Gaputa di mo mat inikan pateg, dagiti amin a panagsakripisyo ti inam para kan ka. Ikarkarigatak, Uncle. Kat sapay la kuma. Tatarabayan nak ti Diyos.
Amo na ang nagbabawi akong dagiti dakas nga inararamin ko iti kalabas. Iso nga uri marigrigata nak. Ananusak. Masapol ang makabawi ak kaninanang. Manungatamat abulan ang maanusam ti agpamarang, Gabriel. Sa anak nagpampamarang angkal. Ngam mawatan kayo, no awanan pa nagtalak yung kanya. Ngam dahito iti may bagak. Ikarkarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Ken ikarkarigatak met amabawi ti sanikwami ana isalda ni nanang gapo kanyak. Sapay la kuma, tamatong palmuday ta. Gapo, tadi mo matinikan pateg dagiti amen a panagsakripisyo ti inam para kan ka. Ikarkarigatak angkal. Ket sapay la kuma, tatarabayan nak ti Diyos. Amuna nagbabawi akon dagiti dakes nga nararamid ko iti kalabas. Iso nga oray marigregatan nak. Ananusak angkal. Masapol ang makabawi ak kaninanang. Urnusam ti biyag mo, kaanakan. Ita, tasaan pa'y analadaw ti amen. Talaga adakalan ti nagbaliwam, Gabriel. Napasnag kaitan nga agadal. Kanayon ka pa yan dito'y library. Talaga napas na ka akong Tricia. Naibagkan ka. Gapot agturpos kanton iti high school. Madanon mong tumat Wala, panawan ka pa dito'y. Ituloy mo pa iti agbasa iti libro. Ay, ungayam. Noon ka sa pulam a libro. Ibagam kanyak ta sa pulag. Nukas ta? Sikat ti librarian ita? Tricia. Isupay ti tangdan ko. Ayos day ta, Gabriel. Itultuloy mo tinasayat nga ugalim. Masapul a Tricia. Amangan no, di naktukayat no bilang. Anya? Loko ka, Gabriel. Panawan ka man laangan dito'y. Oh, apay an naka-uniform ka manan, Gabriel. Sana may bagay kan ka. Agad adala kami ng Daniel. Anya? Angam, sika. Di mo intuloy tinagadal? Awanin dahin tayo ti bukabularyok. Apay kuma parigatak pay lang ti bagik ngay. Namiris ko ngamin na saysayat mo't lang. Uray kaskas ano. Ket adda malpas ko. Dakkel ti atraso ko ni nanang. Diyak kahit ngagnanayon ang nasakit tinakam na kanya. No siya, awan day tan. Nagmayatan tibiyag ko ita. Gaputa sumangpet amin ang masapol ko iti balay. Parigatak ka di pa lang tibagi. Agpanunot ka, Daniel. Ornusong tibiyag mo. Kapayatan adi pa inaladaw ti amin. Diyak kaya tagitang ibagbagam Oh my kakit di. Mapantaginom. Nabayagan day di na udi a panaginom ta. Naimbaglangan, tanaanos ti amo mi ani Madam Pasita. Umanugot latangag na kami iti sinaldaan na abalay mi. Kahit agawit kayo nga ron ijay. Hawan manong. Or-urayak ni Gabriel, tapno matulungan nak amang impake kadagiti kawes kan kagawaan mi. Tapno makawaya kayo mo tanditi balayo. Maawatak, basit to'y balayo. Iso aditay makagaraw unay. Maawatak mo't ni ipag, no apay akanayon ako silapan nak. Pakibagam tulatan manong apimanaw kami dito'y balayo. Di kagdana agading ko. Patsyak amaawatan na katipag mo. Ang marabiin ading ko. Ay, nalabit ang nagbulakbul manan ti anak mo. Iswasaan pa'y asimang pa. Naimbagarabi yung nanang. Uncle Sandro. Pasensya kayo. Nakainumak ba sita si Mang Pet? Pinilit naktumot ni Daniel nga ginom. Ang hindi yung panunutan ngagsubliak iti bisyok nga ginom. Pinatgak lang ni Daniel. Diyak mo. Makaamukan no anya ti kayat mo nga aramiden, Gabriel. Saan ka nga minan nga agpamarangpay? Ala, rumor ka. Kating ka aginom. Wano agbartag. Pakawalandak ko man kadagiti na aramid ko iti kalabos nanang. Ipanagnak ko da kayo nagbalbaliw akon. Di mon alilawon ti inam, Gabriel. Kailalaam kumama ti panagsakripisyo ni nanang mo. Para kan ka.
sipon ubing ka. Malagip mo ka de, idi nakiapa ka. Kat uray la na iramraman anadang ran ni nanang mo. Oo, Uncle. Isungarod nga ikarkar, igatak ti mga baruhanan. Gapotamok nga adoon na yan ti saan anasaya at ngay nararamid ko. Ikanda ko maitigundaway amang ipanaknak iti dayta. Anya, kasta tinapasamak, Mare. Amangan mo't no pudno ang nagbalbaliwan ni Gabriel. Nalabi ta kasta. Ngam na mabalin. Diyak pa'y lakayat nga ipakita kan kuha na ti kinalok ng ti puso kas ina. Baybayan tayo pala ang agamiris iti husto ti anak ko. Barang dinantun subyan ti mading aramid na. Mala, sikat ti pakaamuno day ti kayat mo. Basta di mo matunay papasan ti bagay. Tanay, nagkutong kan, Maray. Nagrigat na ito'y para kanyak. Ngamamok, partilat ta na ito'y ti panagsakripisyo para iti ipatpatag ko nga anak. Mala, Mare, husto day ta pa nagladladingit mo. Amangan lumakapadakas ken ka tinalabas a panagladingit. Anya, sumardeng kan nga agadal kunam, Gabriel. Wan, Tricia. Panagkunakat awanan at talaga titalak ni nanang kanyak. Pumanawak dito lugar tayo. Padasag tigasat ko iti sa balya lugar. Awan samot ang sir-sirbi na iti panagsaksakribisyak. Tap na makaturpusak lang. Dayta ti saan mo nga aramidan. Sigurado amarigatan ka. Anong samlatan no anya ti mangeg mo? Ipakitam anapudno kay ti panagbabawim. Anya ngay nga rod. Panunutam latan, aday ito iti bunga ti kinasukir mo iti kalabas. Ngamkit di. Itultuloy mo ti aramidam. Gaputan na pintas mat ti gagam mo. Agiaman na kiti balakad mo, Tricia. Sapay lang ko, ma. Tama ba alak dagiti bunga ti kinasukir ko iti kalabas. Anya ka di ti paglidlidayam, Gabriel. Maksayan ti kinagwapom, numalmalday ka akasta. Kakaiso na ang nakapasakan iti first year high school itaatawan. Nagngangato pa'y dagiti gradom. Rumbang kuma, ang naragsak ka. Diyak ka mo, ma'am. Ang mariknak ngamin ita, dagiti bunga ti kinasukir ko iti kalabas. Di nakpayunay kasarsarita ni nanang. Puro pamabalaw pa ti mangmanggag ko ni Uncle Sandro. Gagangay laeng dagita. Tinapatag kat nagbalbaliw kan. Ipakitam kitdi at talaga ang nagbaliw kan. Patsak adumteng tumatlaeng ti panawan, ang mapakawan na ka ni nanang mo. Kastamot ni Uncle mo, Sandro. Iso adi ka kumamaupupay, Gabriel. Agyaman na kiti pa magbagayo, ma'am. Awanan niya man na. Kat maragsakan parakan ka. Kumusta kan, Salome? Kumusta ti anak mo? Damag ko kat maudin atawon na iti kulay. Siguro, madam. Ngamin, ijay mo tan syudad tinagtuluyan na. Di ako na mo nupod nung agad-adal wano saan. Saan ako namang namnama. Di akon kaya timapaay akas iti kalabas, madam. Maawatak tirik nam. Ngam, saan na kamot siguron alukon ti anak mo? Gaputan nakita mo ti panagpursigi na tapno makalpas iti sekundarya. Wen matket di, madam. Makitan to, nupod nung agturpos. Narigat ti mapaay manen. Sige lang, Gabriel. Mangan ka. Siyak ti makam mo. Mangan tayon dito Tapno maturog tayon tulatan inton makadanon tayo ije kasera. Agyaman na ken ka, Tricia. Sana bale. Siyak tumot inton sumarano. Pasensya ka pala kanyak ita. Sa anak ko maabulakbul edi. Nakalpasak, nagtrabaho akmat kumakaskan ka. Di mon panunutan dayta.
Tinapatag itakat nagbalbaliw kan. Ala, mangan takit din tapno makaawid tamatan. Ako, umunakan tulatan nga agawid. Inak pa iti may sa sideline ko. Sana bali? Upat nga oras la dayjay. Kasta ka di. Sige nga Rod. Umunaklatan nga agawid. Ngam kitaam Di mo unay abuswan ti salon at mo, Gabriel. Rabiin, Salome, ading ko. Asino ay atipadpadaanam. Itay kapay lang atalyaw di tatawayaw. Kasangay ita ni Gabriel, Manong. Di na lang ata malagip ti agawid iti balay. Anya, di mo papasampay laang di anak mo. Di munto pa'y una kasarsarita. Kasano ko mga ron nga agawid. Kinapudno na. Kailiw ko una yun ti anak ko, Manong. Alam kayat ko ang matunoy na ti arapaap na. Babaan iti bukod na apamuspusan. Maawatak tirik na maading ko. Iswadi kan agliday. Dumtang tumatla ang tigundaway. Ang makadin na kan makitam ti anak mo. Anyamit tayo. Nasik mo dito pagpagnak kita. Sabay lubat ti flashlight ko. Diyak po na makita ti pagnak. Di kagtig na itidakas. Hold up daytoy. Itad mo amin kanyak akwartam. No di mo kaya timatay. Pangasim, di na ko madangran. Sige, itad ko amin na kwartakan ka. Itad ko, uray darakan lingat ko ti pinagpuunak iti daytoy. Adupay la saom. Itad mo kit ti kwartam. No di mo kaya timatay. Daniel, sika ka di dayta? Ha? Apay nga mamunak. No kasta, masapol agudasan ka. Pangasim kayam, dinakdangran. Siyak ni Gabriel. Anya? Sika? Wen. Apay nga. Oh, ato'y tidaduma kwartam. Agarudok kan nga umadayo. Sakbay nga umasidagdag iti kakadwak. Darasam! Wen kayam. Ang agbalbaliw kan, sakbay amala daw di Di amin. ka nagsaupay. Darasam ti umadayo. Umayin dagiti kakadwak. Sigurado ang maisagmak ka nung maabutan da ka. At to'y tidanong, Gabriel. Uminom ka pa eh. Kas kala nasukaan na si Mangpat. Agyamanak. Pasensya ka na nasingak ti turog mo, Tricia. Diyak mo tin naputan, tinagtuktok iti ayan mo. Nakigtutak nga, Rod. Nang runa itay nakita ka. Apay ka di. Anyat na pasamak. Gistay na isagmaka kon. No di nakla na ilasin ni Daniel, ang mga no pinatay na kon. Anya? Apay ko mga ramidan na kan katikasta. Kasano nagkita kayo ka ni Daniel? Nagkita kami ti dalan. Nalabit ano sa anak ko maanak balbaliw. Nalabit nga agpada kami itan ka ni Daniel. Agpada kami kung mga holdapper. Anya? Ulitan man ti kunam. May saitan nga hold upper ni Daniel. Uwan, Tricia. Hold upper itan ni Daniel. Anya? Apay mata na nagbalinakas jay kadakas ti aramid ni Daniel. Sayang ti biyag na nung kasta. Sayang talaga. Saan nga rod amaliklikan at ibabak nang yumaray? Unay kat ta ibabak nangan, mare. Isuda ta isuda ti agsapsapol. Saan mat ada kami? Di ka no baligi ti anak kat baligi mo tinaganak. Pagyamanan mi ti apo ta tinartarabay na kami akan ayon, mare. Ay aguray ka man. Mapan ka kadimanan iti ospital. Wun, mare. Inakmanen abalunan ida. Amumut anangin na ti magatang ija syudad. Imag dito'y ayan tayo tadda madawat anateng. Adaman damagak mare. Awan ka di tinadlaw mo kadamanang simang ken manong kadyo. Idi ka nayon ka ijay ospital. Manipod ka na yun nakamapan ija ospital. Nadlaw ko asaan dauna yun anatangig lakay. Saan ka de? Ano na yunam ti sumsumgad nga apoy? Kahit ad-adda arumobrob.
Hangam no kontraam iti nalami es, akas kumaiti danom, kahit masabsaban. Sa bagay, maawatak ti kayat mo asawan. Nutuladen tayo ida anatangig. Ad-adda nga agbalin tayo amin anatangig. Ngam no agpakumbaba tayo lata, dumtang ti panawan ang makaamiris da. Ken naas-asideg kano ken ni Apo tinapakumbaba ngem tinatangig. Tay kunada nga ruday na, ang maitangkayag to tinapakumbaba. Hanggang maitalmad to, ti agin nga ngataw. Sikapay laang ti mapan mamalon kada angkal mo iji ospital Tamapan kami pa iji pagadalan. Aggraduar ti kabsat mo. Untatang, naluto ka din ti ibalon ko? Madamapay laang ti luto ni nanang mo. Apaman ang makaluto. Mangantayaw, ta pasyudad kami. Mapan kami iji universidad ti kabsat mo. Agturupos gaya man ti kabsat ko Nagbiit saan ka di tatang? Un nga raw anak. Idi madamapay nga agad-adal. Kasla nagbayag. Ano mitataag turposan? Kasla nagbiit matain. Sumarunon samat kini Junior nga agabrod. Ewan ka na Tahiring man ang ti pagtrabahuan na hotel. Si kamit kita ti may dito ospital, Barok. Wanang kail. Napan ngamin datatang kenanang iti pagadalan dading ko. Taggraduar ngamin ita. Agpaggraduar manen datatang mau. Wanang kail. Ita ti graduation na. Saan ka day ngagpadatin alada kini Junior akursaw? Wanang kail. Katapaman ang makaturpos, mapan matijay ayan ni Junior ita. Ay naghasat kayo. At damanin kabsat mo mapanidya abroad. Sapay kumaa, tagbaligi na angkal. Agdua-dua ka payla ka day. Kat adan ijay ni Junior. Mabalin tayo kanon ti agawid. Ang dakkel mo't gayam ti bayadan tayo. Kasanungatan. Mabainak ang mangibaga kada Aisa. Taadon tintultulong da. Padipod ada tayo dito'y ospital. Patinduang kendingwain. Isuda ti mga asikasaw. Uray siya kat makonsensya akmat, nanang. Saan tayo idi nga imperpirit? Ngam tinulungan da tayo lata iti tiyempo ti pakarigatan tayo. Isuda tayo makunaan na pudno akabagyan. Wen nga ruhad, nanang. Di da nagimula iti sakit tinakam. No saan ada pasamak ti kastoy? Saan ko anak ita ti kinaimbag da kas kabagyan? Ti parikot ita, kat ti pagbayad tayo. Saan tayo ang makaawid, no saan tayo ang makabayad? Mapan kakadimanan iji ospital bakay. Wen lakay, amangan no agawid da, tamanon nga aldaw da ijay. Mala, ingka nga rudan. Tainak mat kitaan ti dingwanda. Wen lakay, amangan no kasapulan da ti pagluganan da nga agawid. Dakelakit di ti gastos da ija ospital. Nurumwarda, akit awagan yun ni Peter tapno sukunan na ida. Wen lakay, awagak tulaangan ni Peter. Mala, inak nga rudan. Ala, mapankan. Dida ka di imbaga no kaano nga agawid kayo, manang. Ita ko maa. Lumabayadan ti bill may ipag. Nagdakkel ti bill mi dito'y ospital. Napan ka di nagtrabaho ni Brenda. Naglib. Tama pa nagdiskitar iti pagbayad may ipag. Mano ka de, tainak mangirwar iti ipautang ko apagbayad, Joe, manang. Pautangan na kami ipag. Wuna, ta saan da kayo mat apagawidin, no saan kayo ang makabayad, manang. Ay, awagan man nga rod ni Brenda ipag. Ipagam nga da ipautang mo.
Hello, auntie. Si kakadiday to eh? Wen, kaanakan. Adda ka din na i-remedium apagbayad jud dito ospital. Awan nga rod, auntie. Nakautang ak ngaminan kadagiti katrabahwak, idi agka sa pulan datatang kananang iti agas. Umay ka dito yan, tainak mangirwar iti ipautang ko kada kayo. Ha? Agpay so, auntie. Adda ipautang mo? Wen, kaanakan. Ngam inak pa'y ag-withdraw ah. Agyaman ako na, auntie. Nagsayaat kayo at talaga. Si kakit dimot kaanakan. Asino kumapay nga iti agtitinulong, no saan ada tayo matlaang. Agyaman akmanen unay, auntie. Hello, Nanang. Nakaawag kayo man. Umay musukunin da angkel mo dito ospital, taagawid da ita anak ko. Ita ka din, Nanang? Adak dito ili. Wen anak, nakabayad dan, ngam narigat no mapandapay laang ijay terminal. Imbag no si kanti umay dito. Sige, Nanang. Umaya kon. Sige anak, urayan da ka ah. Sige, Nanang. Bye. Da kayo matgaya man bayaw. Imayak tainyawag ni Peter at andani kayo kanon sumangpay. Agyaman kami ti dakkel at tulong yo, bayaw. Kahit kumusta mat ng tirik nayo. Sapay agpada kayo mat nga ron iti sakit. Mayat meten bayaw. Day talaang takanayon kami ang mapanagpadialysis. Hinday ta itatirigat na. Ang manyangay nga road, no isula ang ti remedyo tapno masalbar ti biyag. No anya ti imbaga ti doktor apagsayaatan, isumar ti aramidan. Anya pa'y nga ino di kasta, bayaw. Tapno makabayad ta iti utang tayaw nga imbayad ta iti ospital. Isubli ta ti sular a ginaatang ta kadasan jaw lakay. Imbag ta sana ti ginatang ta tinang ipatakderan tayo ti balay. Wen sangag paisaw. Ison ti pagbayad tayo ti utang ta. Ay, day ta ti remedyo tapno makabayad ta. Pangalaan ta nga iti pagbayad ta. Kat saan tamot na makatrabaho iti nadagsan. Kanayon ta paya mapanagpadialysis. Uwan nga raw. Gastos kan taktak na ito yan. Nagrigat ti kastoy kasasad ta. Kastoy gayam no madadahil ti kidney. Malading tanakman iti napasamak. Anyagay katadaditan. Aanaws ako nada. Intamanan itulod ti anak ta nga ag-flight. At damot kit din ni manong na amang sabat kan kwa na ija airport ti London. Hun matkit di abakay. Piya ti danag ko ita. Ngam ti danag ko di damo ta nga intulod ni Junior. Wen tamo taan nataltal gadto ijay. Mayat mo ti trabaho da. Kan nasaya at kanumot ti busda. Ide kat saan ta nga amaw. Nuan niya ti agur-ure agasat kan kwa na ijay. At daamak ta ide. Ikararag talat ta ti salunat kan kinatalgadan to adwa sa jay lakay. Wen bakit. Pudno day ta anak kunam. Imres kamot manang. Italaang makita ka. Ta itakamot laang umay dito store. Ay, agwat-wat mambait. Takanayon lata na nakakulong da tao ija balay. Huwan nga rod madikanaw no awan pulos pa nagwat-wat ti bagay. Saan kami pa'y makatrabaho iti nadagsan? Imbag pa ikat ni Mari Aisa, tanapandamanan intulod ti anak dama pan iti abroad. Napandahin tulod ko nam. Naisan ko nga mo day ta Limabas da ngamin itay, iso adinamag ko manang. Awan ka di pa'y planom amapan iti abroad, Manong Peter? Awan ti kadwa datatang agtalon dito'y aading ko. Sana bali Taipapawitan na kasiguro dagiti kakabsat mo, Manong. Wen matkit di Saan ko aparikot? Tairaman dak matapawitan no agpawit da. Nakasaysaya at talaga dagiti kakabsat mo.
Ta saan da paidam? Day tamat ti pagyamyaman na kadakwada. Didak papaidaman. Ti kano tao asaan ana paidam? Saan met apaidaman ti apo iti grasya? Adda ka di masapulyo, manang, nakaumay kayo met. Kaya't mi kumakid dawain, ano mabalain, ket tilo ti ginatang mi kada kayo ti pagbayad mi iti utang may. Ah, Saan nyo ka din akasapulan ti lote, bayaw? Ay kwa, jay matsigod alo ti ama sa kupak ti nagpatakderan may. Saan kami ngami na makabayad? No saan ajay sular ti pagbayad may ading kaw? Da kayo no kayat yung ay sublimi langan ti sobrana. Basbasit mo ti utang yo, ngam ti gatad ti daga. Ada kayo no kayat iyaw ti agisublay. Ta aramaten may ngagpadayalises. Ala, isublimi ti surok na, manang. Made ti manggundaway iti pada a tao. Jayla ang utang yaw, ti bayadan yaw. Nay, ada kayo dito kalsada ante. Rumar kayo kadi. In kami man na nagpadayalises barawk. Mala, lumugan kayo nga rodan. Taitulot kayo kanyanggal. Ay na, agyaman kami barawk. An-anusan da kami Unay kayo lakid din na yan, te. Awan sabsabali ka da tayo. Isong agtitinulong tayo. Imbag lakit din. Tanagsaya at kayo barawk. No sa bali lang a tao, baybay anda kami. Nang rona no pinasaktan mi ida. Sana day tati panunutan nyo, ante. Mala, umay kayo nga rodan. Hintay ayaban niyanggal. Matanawak itay nagpuskol ti bunga ti manggayo, manang. Diyo ka di pa ipaburas. Sa bagay, mabalin matkit di nga ipaburas. Kasaok man nga agpaiso ti mangburas. Nawadwad lakit di ti paglakwan nyo iti bunga ti manggayo. Taado ti bunga na. Imbag lang nga aramaten man ang agpadayalises. Ay, nagrigat mo't gayam ti agpadayalisis. Kunak numaminsan laeng. Saan mo't takanayon mo't gayam? Ay, nagrigat talaga. Iso nga ay wanan ti bagay. Imbag jay lumiklik iti sakit. Ngam ti agasan ti sakit. Ada ka di papanamita barawk. Inagpasada, ante. Apay, in kayo ka di agpadayalisis? Ay, saan barawk? No kumakayat maukat sikat ti mangipaburas ijay mangga. Tabi ngayon tayo ti bunga na. Anya ti kunayo, ante? Bingayan tayo ti bunga na. Uwain barawk. Saan ka na duruduray nakas iday? Ay, pasensya anak iti kinapaidam ko iday. Nalipatak day jayan, ante. Awan kanya akong day jay. Awan ti sakit tinakam ko. Madipod ita. Saan kun nga ipaidam ti bunga ti mangga? Naamiris ko adakas ti agpaidam. Tadumteng to ti aldaw. Akasapulan ti arayat ti karuba. Nagado tinaburas a bunga ti mangga. Manungay akaing dagita. Pagbingayan tayo ka na ako na ni Auntie Simang. Puno ka dit imbagam. Bingayan tayo. Puno ka di manang. Ay, pudnaw ading kao. Rumba nga pagbibingayan tayo. Uray siyak timang bubues. Pakawanan da ko iti panaglablabas ko iti kalabas. Ay ket ipakali tayo mat nga rod nga ipalawa ken ipaunag ting bubon. Tapno bastante ti danom tayo, manang. Ay, ngam awam maitulong ko apagtangdan ading kao. Amom ti kasasaad kao. Ay naawan parekot manang ko. Oray siyak ti makaammo iti gastos. Basta aglilinangan tayo iti husto. Awan pinaidaman. Ay, husto ta imbaga maading ko. Agririnanod tayo.
taiso ti kayat ti apo.